Salam tuğanlar. Mınake biz geçindesi. Mında alıp dinayız. Bari gitti. Manda bir dostum ökөz kaldık. Dordoy rınak boyunca. Şuba, Koca, emiler boyunca da. Jiletlerdi aktif otkan karadı. Jiletlerdi aktif otkandı tartıp koyun. Her biri 20 bin son tarafta. Her biri 20 bin sondan satam değil. Beğendim lan. Niye? $350 dostum. Ne şöyle be? Beğendim. 24.500 topa. 24.500 somluk şu jilet mınake. Tuğanlar. Ne kırarsan? Çıkarma onu. Bir de çıkarım. 24.500 somluk auksyona koyuldu anda mesela kim? Kim utsa aşağı dostum. Utsa değil. Birinci gelgenler biraz o ne hoş kuştu gelin o. Bunun birinci gelgenden kalıp ketken gende bir üçlük ha? Biri kalgan aşağı. Bir üçlük kalıp ketken gende birinci gelgende mehi жақсы gelgen. Şu jiletlerden biri kalıp bir de $350. Bak. Mına geçkisin Dordoy ушундай. Баары мусор сыргылып таштап кетишет. Таштандыгын. Иш бүттү, жаап атабыз. Анан бүт баарын шыпырып кетет, бирок ушул бойдон Дордой калып кетет деп ойлобогула. Баарын шыпырып кетет бул жакта жумушчулар атайын. Дордой тарыхы бул, Бар, бул Дордойдун кечки көрүнүшү деп чыгарып коеюн. Кааласаңыздар, көрүп коюңуздар. Ушундай. Комментарий жазып коюңуздар. Класс басыңыздарда жүрсе реклама кылбайсың анчалык. Мен өздөрү эле билишет, өздөрү эле подписка кылышат, өздөрү эле класс басышат. Мен антип темалар мен көп. Сен күчтүсүң досум. Сен баскан жериң акчада досум мындай. Нары бер жүргөнүң акчада. Ушинтип пардан берип турабыз бири-бирибизге биз бул жакта. Meni unuttun. Sumka alıp ketdi o dostum bay. Mınaki ушинтип жабылат, ушинтип контейнерлерди мурун ийилип жайчу элек азыр ушуну алып жасап койгон. Жашоо оңой деп. Жашоо оңой, ошондо дагы бул некачественный контейнерлерди жасашкан. Это Аллага шүгүр дечи. Эми шүгүр го, конечно, бирок мындан да сонун кылып жасаса болмок да. Негизи бул контейнерлер өтө эле слабый экен да, ачылып жабыштарычы. Ошол анда туугандар, бул Дордойдун кечки көрүнүшү. Ушундай болот. Анда эмесе көрүшкөнчө туугандар. Көңүл бургандарыңыздарга рахмат.